Gikundi gia kuhunjia thayu gia Team Adonai no githiite na mbere na gutabania micemanio ya kuhunjia thayu thikũ ithathatũ tu mbere ya githurano kinene gutabanio. Muthenya wa ira gikundi giki gia Team Adonai kiria gitongoragio ni Ephantus Thuku kirambite hema kaunti-ini ya Nyeri kiaro-ini gia gicira kuria mahinyiririe muingi uhimbirie thayu mbere hindi na thutha wa githurano. Akiri hindi ya mambura maya Thuku ni augite ati we ni aharire kuhuthira indo ciake gutigirira ati bururi ni wagĩa na thayu. Kula tutapiga lakini hatutapigana. Naomba Wakenya wenzetu muweze kujifunza na sisi hapa kaunti hii ya Nyeri ya kwamba katika Mount Kenya region tumeamua ya kwamba tutapiga kula lakini vita hatutapigana. Thuku ni hinyiririe ati tio nao makorwo mari muhari-ini wa mbere kuhunjia thayu na metheme na mirongo ituthura ngui. Ni augite ati kuma hindi rambiririe kampeni ni akoretwo akinyirie nduriri itiganite kuma ituri mwanya mwanya cia bururi. Tusikubali kuwekwa misingi ya ukabila. Tusikubali kuwekwa misingi ya chuki ndani ya mioyo yetu. Tusikubali kupiganishwa sisi kama Wakenya na wanasiasa, sababu kuna yule ambaye atashindwa akisikia vibaya utumia Wakenya ama utumia wananchi kwa njia ya kuwapiganisha. Ihinda riu Thuku ni akomithitie njukaniro cia kiuteti iria ikoretwo igumĩire micemanio ya kiuteti kuria oritie arumiriri metheme kuhuthira gutumura ngahiha. Ngiripotera Kameme TV, njitagwo Ngugi wa Gatua.